Assalamu алейкум ардактуу Учкун медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулар, амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 31 январы күнгө жекшембе. Биз бүгүн Кара Суу районунун Мада айыл өкмөтүнө караштуу Учкун айылында жайгашкан Учкун мал базарынын сыртында турабыз. Бүгүнкү күнгө болгон Учкун мал базарындагы жалпы мал жандыктардын баасын билип чыгабыз. Андыктан баарыңыздар биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Учкун медиа. Бисмилла деп biz at bазардан баштадык. Kimden kim bulat? Ya. Sizden mi baba? Em qar bu adam. Satıldı satıldık mı? Satıldı. Bunun yaşı kança baba? Siz de satma. Ha siz mi? Ekasiyat. Parodasıcı. Kara bayır bolsa керек а? Эки асыят экен ошол. Бою канча чыгат туган? Өлчөп көрбөдүңөр? Улагы барбы? Улакка кирген эмеспи? Үйүргөчү? Я. Үйгө деле жүргөн эмес. Баасын канча деп атасыз пулун? 130 миң сом? Кеми бар, Сурадыбы, канча чыгарды базар? Канчага? Баа болуп атат экен азыр, ушу топто. 130 миң кеми бар дейт. Нол, уже алынган акча. Пул алындыбы туган? Канчага алынды? 105 миң сомго. 105 миң сомго алыптыр ушуну. Bunun жашы канча, ака? 110 болду, 5 миң болду. 110 миң? 105 деп тамашалаптыр, 110 миң сом болуптур. Жашы канча экен? Жаңа сыят. Наш бала сатты. Экасыбы? Şu bala sat. Экасыят дейт. Камерага düşküler. 110 миң сом болуптур ушул. Кийинкиге өтөбүз. Ушулаттар сурап көрөлчү. Ассаламу алейкум. Сурайын десе кетип калды. Şu Katar turgan atlar sırap. Assalamu alaikum ağa. Bul attın yaşı kança? Eka seyahat. Boyucu? Boy 1.60'dan aşık. Pulu kança da atas? 140 ming som. Biroq beyik eken başkalarga salıştırmalı. Men boyum 1.70'da menen kişine çoğun bu bul. Menen biraz kişine eken bir 160 eken значит. Мындай буруп көрүңчү аба көрөйлү арттарын, соруларын. Мынакей. Улагы барбы? Топко кандай кирет? Жакшы эле кирет? Каерде жүргөн ата ба? Башбулак. Башбулактын аты экен ушул. Ассаламу алейкум. Бунун жашы канча аба? Жазга экасы болот экен ушулар. Пулучу? Пулу 110 миң сом, кеми бар дейт. Базар канча берди? Базар 89 берди. 89? 89 тураптыр базар, бербеттир бирок. Мына алдым төшүн тап көрсөтөбүз. Мына соруларын байкаңыздар өзүңүздөр. Мынакей тугандар, биз мал базарды баштадык. Ушул уй кимден экен тугандар? Сизден баба? Таксыр. Уй сизден баба? Боз быксырбы? Боз. Жакынкы боз окшойт а? Канчаны туган буга чейин? 3-сүн туй. Экөөнү туган экен, ичиндеги 3-сүсү экен. 1-2 айдын ичинде тууса керек а? 1 айга жетпей туйт дейт. Баасы канча пулу? Pulu. 120 bin.
120 ming so'm. 120 ming so'm kemi bor deydi. Qancha so'rayapti ava? Bağlılar geçkin. Haqa, bo'g'lilar ekan. 120 dedi, ha? Keyingi uyga o'taylik. No, olingan o'xshaydi, jangi jiy ekan. Ya. Yo'q. 3 media. Maka. E'ler yo'q ekan, bular olingan o'xshaydi. Bu kimdan ekan? Selam Nukan. Boz bu qisir bu. Boz bu. Chaqinqi boz bu. Boz ekan shulay. Qanchani tug'an bul? İçindeki 5. İçindeki 5-inchisi ekan. İçindeki 5-inchi torpog'i deydi. Pulini aytchi, puli qancha oladi? Puli 100 ming so'm kemi bor deydi. Katalog qanchaga ko'tardi bozor? So'radi. 100 ming kemi bor deydi, 80 ming so'rab turib shuluyga. Bo'z ekan. Assalomu alaykum, taqsir. Bu san, no torpoq qanchachisi? 4-torpoq ekan. Erkak ekan, ha? Urg'achi va? Ha, urg'achi torpoq ekan bu. Basin qancha dotasiz pulun? 120 ming so'm deydi. Sütü qo'yu? Bachkana böyle? Sütü. Qancha litr süt var, ha? 10 litre sütü var da. 10 litr süt var deydi. Emchagi cho'ng ekan, tirsib turadi. 10 litr berishi dele mumkin. Mana shu uy jönündə ma'lumot beramiz tuğanlar. Nol qanchanchi tunguch torpog'i? 4-torpog' ekan. Erkak o'xshaydi, ha? Urg'achi va? Urg'ach ekan. Bunun qancha litr sütü var? 10 litr süt beradi ekan. Bozordagi eng buyuk, eng sögü cho'ng. Bunday söylököt uy ekan, o'shaning uchun tartib qo'ying deb chechdim. Bunun parodasi belgisizmi? Yo'q, o'zimizning Özümüzün Kırgız dilinde malı deydi. Aralashqanmı balkim bilbeytken neyse. Pulu qancha ava? 140 ming so'm kemi bor deydi. Basın bazar qancha berdi ava? Katalog bazar qancha berdi? Aka, suratlar har xil suratlar aka. Necha pul deyapsiz aka dedingiz? Yo'q. Mana shu buqa sotilayotgan to'g'anlar. Buyuk buqa ekan, cho'ng buqa. Qancha yashar buqa bu? 3 yashar bo'laylik. 2,5 yoshdan o'tgan. Pulini qancha deb otasizlar? Ha? 170 ming so'm deydi. Mana. Qancha so'rayapti? 140 ming so'mga so'rayapti shundan. 1 yashar buqa ekan. Bosib puli qancha? 200 ming. 1 yashar buqa 200 ming so'm deydi. Bu qaysi parada va? Qimmat emas. 1 yashar bo'lsa. Qaysi parada? Ha? Limuzin paradadagi buqa ekan, o'shaning uchun qimmat ekan. O'zi 1 yashar yoshli buqa ekan. 200 ming kemi bor. Qancha so'rayapti aka? 100 ming berayapman. 100 mingga bermayaptidir. O'zgacha limuzin degan parodadagi buqa ekan. Suhbatlarga. Nan bozori keldi. Tug'an qancha yashar bo'ldi? 2 yashar buqa ekan. Bag'ilgan buqa o'xshaydi, ha? Puli qancha? 100 ming so'm deydi. Bag'ilgan buqa ekan. Simdu junlari jaltirab turadi. Bag'ilgan belini. Media. Qancha so'rayapti aka? Ha? 85 kilo olsa. 85 mi? 85 ming so'm so'rayaptidir.
Эми biraz yaşırak bukalarga öttük. Assalamu alaikum taksir. Qancha jashar buqa? Ya. Ha? Qancha jashar buqa deyim? 1,5 ata. 1,5? Puluchu? Bu 60. 1,5 jashar buqa deydi. Pulu 60 ming so'm deydi. Kemi bor. Qaysi kanal? Chiqim media. Sizniki chava? Qancha jashar? 1,5 jashar. 1,5 jashar. Puluchu? Bu 60 ming. Pulu 60 ming so'm deydi, yaşı 1,5 jashar. Şular sırap koyuyor. Assalamu alaikum kam. Qancha jashar bu qabul? 1,5 jash mı? Puluchu? Qancha berasiz? Ha? 70. 1,5 jashar deydi, pulu 70 ming so'm deydi. Sizniki chava? Qancha jashar bu? 1,5 jashar. Bundala 1,5 jashar. Puluchu? 65 lira. 65? 65 ming so'm deydi pulini. 1,5 jashar ekan. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yashi qancha buning? Ha, yashi 1 jashar. Ha? 1 jashar. 1 jashar. Puluchi? Bunday tursangiz? Ha. Buni 60 ming otam kam bor. 60 ming so'm kemi bor deydi shuni. Ya, bir şey qilayotganman. Ha. Shuni so'rab ko'raylik. Qanday ukam? 70 ming so'm bu, jashicha? 70 mi şol? 1 yaşdan ötken bu bak. 70 ming so'm deydi. Kemi var albatta. 75. Ya. 75. Eko bir be. Yaşı qancha buning? 1 jashar bo'lib qoldi. 1 jashar bo'lib qolgan. Torpoq bosicha. Biz ылдыйлап баратабыз, biraz жашыраак торпоктор сурайлы. Булар qancha жаш ава? Bular почти 1 yaşga жетелек. Жетелек. 1 жашар болоюн деп калган. Баларычы? Баларымды экөөнү 115 миң деп атат. Экөөнү 115 миң сом дейт. Камил бар. Ошондо 55тен үстү болуп калабы? 57,5 деп атат. 57,5 чугум медиа. Канчага сурашты ава? Эң көп потолок. 103 сурашты. Экөөнү 103кө. Сиз 115 дедиңиз. Экөөнү 103кө сураптыр. 1 жашар болоюн деп калган торпокторду. Мына ушуну сурап көрөлү. Ассаламу алейкум тууган. Жашы канча бул торпоктун? 2 jashar bo'laydi. 2 жашар болоюн деп калган торпок. 1,5 жаштан өткөн. Пулучу? 65 миң сом дейт. Ава жашы канча мунун? Bunun yaşı 1,5 jashar. 1,5 жашар. Пулучу? Pulu 58 otobus. 58 миң сом дейт. 53,5 bul. 53,5 кылыштыбы? Сиздики чаба? 55 ming kami var. 55 миң сом кеми бар дейт. Жашы канча? 1,5 jashar. 1,5 жашар экен. Мына ушундай 1,5 жашар торпоктордун баалары ушундай. Ассаламу алейкум тууган. Жаштары канча бул торпоктордун? 1,5 jashar. 60 ming. 1,5 жашар 60 миң сомдон дейт. Bayaqını görelim de bayaqını. Канчадан сурап жатабы? 58'den berdim. 58'den beri bettir. 1,5 жаш, 1 жашар боло эле экен. Aprel 3'ünde 1 jashar. Апрелдин 3-үндө число дастасынан бери билет экен. 3-апрелде 1 жашар. 2 uyum bir tuğanda. Oşun için destek o 3 aprelde tuğanda. 3-апрелде туулган күнү болот экен достор. Баасы канча мунун? 60 миң сом. 60 миң сом дейт. Шуну сурап көрөлүчү. Жашы канча ава торпоктун? Yaşı
8 ay olmuş керек. 8-9 ay, ha? 8 ay. 8 ayda naraq berağı deydi. Puluçu? 55. Pulu 55 min so'm deydi. Hoş mu çalmaz? 70 mi? 60 mi? Ава, жашы қанша бұл тұрпақтың? Adamlar tatlı oldu. Ава. Pulu қанша бопты? Pulu қанша? 70. Pulu 70 min so'm deydi. Ben 557. 0 pıçmal ekan, ha? Bunun bası qancha? 15. 15 min so'm. Mına Qo'chqorchi? Qo'chqor 13. 13 min so'm deydi Qo'chqorda. Nolchi? So'liq o'xshaydi, ha? Ha bu so'liq. 12 bo'lar. 12 min so'm deydi. Sizniki tug'an qo'zilar o'xshaydi, ha? Erkakmi? Biraz erkek, biraz turmaçı. Qancha bular? Yok atan 6 mingden. Ekoteng 6 mingdan deydi. Qo'zilar ekan, tishcharalak. Bir erkak, bir urg'achi. Бұл tutgan so'liq o'xshaydi, ha? Uni 12 deb o'tam. 12 min so'm. Qisirmi? Qisiri bo'zi bilinmaydi. Belgisiz ekan 12 min so'm deydi, so'liq ekan. Qaysi tur? Uchqun media. Бұл tutgan nima o'xshaydi? Qo'zi o'xshaydi, ha? Basi qancha? 8,5 oldu. 8,5 ming so'm deydi shu qo'zini. To'xtu? Bozu da bu yurtta. Qo'zi ekan. Sizlerden mi var? Qancha tish bular? So'liqlar bor? Soluk iki işte. 2 tish so'liq qo'yilar ekan. Qanchadan qanchaga endi bolalar? 14 dan 16 17 gacha endi. Semizligine jarasha? Buna boz koyuyoruz. Nalar soyuşlar. Nalar qo'zilar bu? Qo'zi to'xtular ekan. Bular cho'ngroqlar o'xshaydi, ha? So'yishga qaysilar jaraydi? Nalar bu? Mana shu qo'zilar so'yishga loyiq ekan. Qo'zilar o'xshaydi, ha? Erkak burg'achi bu? Urg'och erkak bor. Aralash. Qanchadan? 7,5 ming. 7,5 ming so'mdan deydi. Erkak urg'achi aralash to'xtu. Qo'chqor qo'zilar ekan. Echkilar so'rab ko'raylik. Teka echki o. Taka. Taka o. Yashi qancha? 1,5 yaşar. 1,5 yashar. Tek ekan. Puluchi? 9 ming so'm. 9 ming so'm. Nolar echki o'xshaydi, ha? Voy. Uloqda. Uloqlar urg'achi chevchi. Urg'achi, uloqlar ekan. Balarchi? Bolari 4,5 dan. 4,5 ming so'mdan deydi shular. Bu echki o'xshaydi, ha, aka. No echki bilan uloq o'xshaydi, ha? Ene uloqi. Basi qancha? Non basini aytib qo'ysiz, chava. Qasam. No, ekon. Ekoni 9,5 dan o'tam. Ekoni 9,5 ming so'mdan deydi. Bu yerda porterning ichida kisar qo'zilar ekan, ha? Erkak urg'achi va? Erkak qo'zilar ekan. Sotilib ketdi-ku. Qancha bosh sotildi? 12 bosh sotildi. 12 bari. Bari sotilibdir 12 bosh. Dumba sotildi. Dumbada qanchadan sotildi? 11,500 dan sotildi. 11,500 dan 12si. Narınga ketadi, narınga. Narınga ketadi. Ha, narınga ketadi ekan mana qo'shdan. Qaysi qanasiz? Uchqun media. Naka tuğanlar. Narın bo'lsa aytavergilar. Taza gisar bu bular? Azagisi. Taza gisar qo'zilar ekan. Satılıb ketdi optum. 11,500 dan 12 bosh. 138 ming so'm pul bo'ldi dostlar. Naka dag'i bormi? Boshqa. Qayerda? Endi keladi. Ha, Tojikistondan olib kelasizlar.